खुरमजरी ISTV की पाउमियंग ताबिरिब सिंह तराम नोक्सरी असगी मरुब पाउदा अना लायंग बद सीजन ननबा एम्बुलेंस तराहुमदोय हेल्थ मिनिस्टर नमरी लेनब सिंह द खुशन नखरे लालोलु अहुंगी कादनी हाइब मियोई मंगा खुलाई गलोयना BSF त चंगजखरे हमदी खुराई पोलो क्लब ना कुनमाबन सुबा स्टेट पोलो टूर्नामेंट की विनर ओइखरे हौजिक पाउ शंदोंग पिजरी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की मखादा अना लायंग बद सीजन ननबा एम्बुलेंस तराहुमदोय हेल्थ मिनिस्टर फुंजाथांग तोनसिंगना नसी मरी लेनब सिंह द खुशन नखरे पैलेस कंपाउंड लेबा MFDC की होल द पांगथोक पचम थोरम अदुदा एम्बुलेंस तराहुमदोय असि मरी लेनबा तंपाकी अना लायंग बद सीजन ननबा खुशन नखिबनी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की मखादा तंपाक अमदि चिंगी मफम सिंगदा एम्बुलेंस कुन कुन पिगदोबा सिगी अहानबा फेज गी ओइना ngasi तंपाकी मफमदा सिजननबा एम्बुलेंस तराहुमदोय असि यानथोखिबनी तंपाकी मफम सिंगदा सिजनगदोरिबा एम्बुलेंस असि मारुति वैन ओइना सिजननगनी हारि चिंगी मनुंग हंजन मफम सिंगदना मारुति वैन दगी खरा चौखटपा गारीना एम्बुलेंस ओइना सिजनगदोरि मरी लेनबा सिंगदा हेल्थ मिनिस्टर ना खुशिन अदुना मफम अदुदगी फ्लैग ऑफ तौखि तुंगदा MFDC की होल द पांगथोकिबा थोरमदुदा हेल्थ मिनिस्टर फुंजाथांग तोनसिंग हेल्थ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी राम मुइबा हेल्थ सर्विसेज के डायरेक्टर डॉक्टर ए बिजोय सिंह फैमिली वेलफेयर के डायरेक्टर डॉक्टर ओइबोमसा सिंहना थोरमगी मरुइबा म्यूसिंग ओइना शरुक याखी हेल्थ के मरी लेनबा मकोक थोंबो ऑफिशियल सिंहसु शरुक याखीबा थोरमदुदा हेल्थ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी राम मुइबा अमदी हेल्थ सर्विसेज के डायरेक्टर डॉक्टर ए बिजोयना हेल्थ के लमदा थबक तोरिबा म्यूसिंगना ngasi piriba ambulance amadi matung tarakpada pigadoriba ambulance singbu niyom chumna ana layang bada sizinana ba appeal tawki minister phungjathang tonsingna sarkar gi potni khanduna thawaidaba amadi lana sizinabagi hainabi thadoktuna isai sagi ni khanduna ningthina ambulance ngasi sizinana ba appeal tawki sagi ora kana phajana sinaba properly maintain tawdaba government yoba kana driver singnasu thoi bidaba haibata Pasal na maintain tau nama CMO sing nasu driver sing na pasal na properly use to nama khara election bio hai nahi khara hai janegi first week of April ching gisu four wheel su bolero se tangkhai tang de khoi pura pagam gari hai na khoi eswar tau re लोकताक तलैबा चामगा 33 सुबा बटालियन BSF की टेक्निकल हेडक्वार्टर दा UNLF की कादा हम पाल्पा अमदि KCPM की कादा अमम पुन्ना मिय मंगा खुलागल लोइना सरेंडर तौखरबा UNLF की म्यूसिंग अदुदि थोंगलान एलेज जेम्स रोसामपुर डिस्ट्रिक्ट की हेंगलेप की आइना विलेज दगिनी तुंगदिम खामिनथांग एलेज थांगलेन मांग रोसामपुर डिस्ट्रिक्ट की तुनियम फाई विलेज दगिनी थाकुगिन सिमते महाना सोसामपुर डिस्ट्रिक्ट की जुतुंग विलेज दगिनी फल्प की मोहम्मद अक्ता एलाइज बाबुल इम्फालिस डिस्ट्रिक्ट की केराव मक्तिंग अवांग लेकाय दगिनी अदुगा KCP MC की रबी एलाइज अथौबा थौबाल डिस्ट्रिक्ट की संगाय जिंदगिनी हारी मखोना सरेंद तोरको मतमदा लेथोट गन अमा 9mm पिस्तौल अहुम लेथोट शेल अमा CISGNE 9mm की लाइफ राउंड मापल नमदी वायरस सेट अमा लोइनर की गसगी सरेंद तोबगी तोरमदुदा MNC Frontier BSF की IG अनुपचान थाफलियाल MNC Frontier BSF की DIG SC बुदाकोती अमदी अतोपा BSF की मकोक थोंबा स्टेट ऑफिशियल सिंह सुसरुया की थोरमगा मरी लेना BSF की अनुपचान थाफलियाल ना मेन स्ट्रीम दा हलकलबा नहा सिंहबु हराव तयाम ओक ई हाइकी माना मखाताना फोंदोकिबदा भारत सरकार अमसुंग मणिपुर सरकार की गाइडलाइन मतुंगिना अचुंब लंबिदा खोंदारकलबा मखोय सिंगिदमक्ता BSF की मार्केट की सेल यावना अतै पांगबा याबा सिंह पांगनी हाइकी Problem can be solved only through active participation and dialogues in the democratic system of the nation. Now the people have realized that the path of violence is hampering the development of Manipur. It's a very positive sign for the development of the Manipur. A state of peace and tranquility in Manipur will definitely lead to development of the state. I would sincerely suggest you all to leave your dark past behind and look at the bright future positively. Brass and bell metal craft की मतंग दा नबी हमनी चथकदबा वर्कशॉप अमा ngsidagi hotel classic ta hokre भारत सरकार की DC handicraft की संतंग मखादा self help association सिंगा मखा पुरा मखोंग सिंदर पांगथोक वर्कशॉप दगी हदोक पगी थोरमदुदा retired IS कुंज बिहारी
ICMG Director Dr. K.S. Somarendro Amadi DC and the GRAB Assistant Director Handloom the Roli Berishamna Thormopusing on a Soryaki. In Palweski Manundali Bahirango Tongamadi Konang Paidekpi Castergi Artisan Singna workshop at the Soryaki. Torongo Marilena Roli Berishamna Pondo Kibada Maguleba Brass Potokasi Pongna Putonaba Artisans in the Honasi Haiki. ICMG Director Somarendrona Pot Kudimak Equina Quality Lena Putona Hona Drabadi Kana Pamleroi Bapa Nimusina Pamnaba Honagadabani Haiki. Eskunja Biharina Pundo Kibada Brass Ki Potokasi Lamdam Sidadi Ka Hena Putok Ude Masi Tok Tananaba Artisan Singna Honaba Mathau Tai Karigidamakta Potok Hantarivano Haiba Tidok Pachangi Haiki. Ngasi ayuk pung nipalom tabada thamai banda leiba ABC godown mamang da bom maleram le police ki bomb expert laktuna bom adu aswangam yaudana lokthokre hari thong adu kana na chatharam mano haiba chap chaba khamngamdri Mori hospital ki pibam phagat hananaba chief minister na miyang changbiu haina United Committee Manipurna chief minister da memorandum of opposition kre chief minister okram ibobina health minister amadi mari leinaba authority singalona na Mori community health center ki pibam asi surprise visit tobin na batabi tawri UCM na hadak Mori community health center ki pibam yang chinbada kudong sadaba kya thengnarki awara passing adu athuba matam da menkhat piu haina memorandum asida palli Yamna maru eba kumai yama oidiba yausang festival nangnana ba yauna Thanipal gi tolop pithok tabana maram oiduna minor irrigation department gi employee chahum gi mathakta awaba mayok nari ngasi all Manipur minor irrigation department employee association sinduna lampel da leba office asigi complex ta wakan pham cha thakre se minister gi pun jingsil laduna haukiba lising ni tarani thoigi august thadagi chahi asigi march tha phawbagi tolop pithok tabada pen da wafam kaya association asigi secretary is baleshona phongdoki loinana toan ba maru kumai kaya yauba phangdabaki matang dasu wangang ki Muslim community go ba it yabu phangdre wak mination department da thabak tawjiriba master wak chasing adugi mathung tarpada kut ki festival yabu phangdre nimon saho bagi festival yaudre nungai graba happy new year gi asimba anoba chahi lak bagi harak te amna okbai khulong cha adugi amta awa 2013 je awa phungdok bagi 2013 oina mination department da service tawjiriba master wak chasing gi adu oina thokle oina madugi mathung tarpada hojikte yauksangi kumai gi hayeng haibun misida waksing yauksangi kumai pangthok ka dorbun misida ngasi hai dana marketing chatana khotana yaksing kumai ji marang lago no da department thabak tawjiriba festival ma ama yaw phangtab dina maram na madu unatena bada kumai gi mohta wakat mi pham hai ba sumami festival gi mohta masi gum ga no si khoi sin important satha jan Amarom da association gi president Sagol Sam Sanjipna miyobi gi minung si yang laga maru eba kumai sing nangnana ba tolop pe thok pat chumgani association gi tabi drabadi makha tana akan ba khongjang sangsin nana ba honaragani phangdoki Masida aikuigi mari lainaba sarkar amadi mari lainaba department ki authority na tabi daba taragadi aikuigi yaksang hek loibaga April thagi ahobada Mination Department Employee Association ki achowa koi general body meeting ama kaujare araga makha taba henna changchen bya ba khongjang koi department sida changchen jagan All Manipur Working Journalists Union Amzugi Omlak Suba Journalist Sport Meet Kanglagi Senglava Life from Lendagi Maira Lodun Hodokre Pomi Singna Kangladagi Maira Lord Bomatung Major Kurdaleba Manipur Press Club Pauba Doors Rally Chaki from Maduda Art Culture Commissioner Dr. Akinimaina Kangladagi Propamera Adu Oktura Nasidagi Sports Meet Asi Hodok Le Haki Tungda Amzugi Jim Amasu Honobi Matungina Sports Ki Parliamentary Secretary M. Prithviraj Hangdoki Nauna Jim Hangdopi Toromadu Su Art Culture Commissioner Arkinimaya Madi Amzugi President Saruyaki Luenana Tongan Ba Senior Journalist Kayasuyaki Wangang Kipasingna Paumi Singsu Masamo Panalai Bahibasi Yamna Tangai Pade Yasinong Hangdoli Jim Masina Paumi Singda Hakshel Gilamda Kanabakaya Pirgani Fondonaki Prithvirajna Amzu Amadi Press Club Ki Sakwa Thorangi Tabak Sing Pakalakpada Angamating Pangani have Wapam Pongdoki. RCC has closely monitored the activities and the active way. Any sort of as any money can be decided professionally and we have active way and the see to that. And the zoo, we have many over to lots of use the computer every article of and the people presentations to him are positive
ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯧꯕꯤꯔꯛꯄ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯎꯁꯪꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯁꯤꯟꯕꯁꯤ ꯑꯩ ꯅꯅꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩ ꯍꯥꯔꯠ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯇꯧꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯀꯨꯝꯍꯩꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯒꯕꯔꯅꯔ ꯒꯣꯕꯆꯟ ꯖꯒꯠꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯌꯥꯏꯐ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯄꯤꯔꯛꯂꯤ ꯃꯁꯨꯒꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯦꯟꯅꯕꯁꯤꯡ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯅꯗꯨꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯠꯁꯤꯟꯕ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯈꯔ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯥꯟꯅ ꯈꯣꯠꯅꯕꯅ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯁꯛ ꯑꯣꯏꯔꯛꯂꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯕꯨ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯗꯨꯅ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯂꯩꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯌꯥꯏꯐꯕ ꯑꯣꯏꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯀ꯭ꯔꯝ ꯏꯕꯣꯕꯤꯅꯁꯨ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯀꯨꯝꯍꯩꯒꯤ ꯌꯥꯏꯐ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯄꯤꯔꯛꯂꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯅꯍꯥ ꯑꯍꯜ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯙꯔꯃꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯁꯤꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯨꯟꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯂꯤꯡꯖꯦꯜ ꯑꯗꯨ ꯎꯠꯂꯤ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯌꯥꯏꯐꯕ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯔꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯔꯦꯠꯁꯤꯜ ꯗꯤꯕꯤꯖꯟꯒꯤ GOC ꯃꯦꯖꯔ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ KK ꯁꯤꯟꯍꯥꯅꯁꯨ ꯌꯥꯎꯁꯪꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯌꯥꯏꯐ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯄꯤꯔꯛꯂꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯁꯤꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯌꯥꯏꯐꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯔꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯀꯨꯝꯍꯩꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗ BJP ꯌꯨꯕ ꯃꯣꯔꯆꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯅꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯌꯥꯏꯐ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯄꯤꯔꯛꯂꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯁꯤꯅ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯗ ꯏꯪ ꯇꯞꯄ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯐꯪꯕ ꯑꯣꯏꯔꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯐꯥꯊꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯈꯟꯅ ꯆꯩꯅꯕ ꯇꯧꯗꯕ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯇꯧꯗꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯍꯔꯥꯎꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯗꯤꯡ ꯇꯧꯗꯕ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯥꯏ ꯑꯣꯟꯁꯤꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤ Manipur State Vector-borne Disease Control Society na sinduna vector-borne disease dagi ngakthoknanaba amasung masibu lakshindanabagi maongda paumishinggi oiba advocacy mifam ama ningthem pukri mapalgi Manipur Voluntary Health Association gi conference hall da pangthokre mifam asida State Malaria Officer Biologist T Kamini amasung Manipur State Vector-borne Disease Control gi Nodal Officer Ibo Chobna Society asina vector-borne disease asigi damakta local ibakya gi matangda resource person oina wangangki Dr. Bochobuna vector-borne disease asi miobigi punsi mahinga yamna mari leinei lonena laina asigi layong hek khangalakpaga khudakta layeng haurabadi thoina kiningai oidaba leirani society asina lokulakliba thabaksing amadi manung hanjanma mafam yokshinba ngamdama mafam kayada media ga sobo thodang lei haiki iram na la si sing tung na lehem de sing de chele ga de kang cha ko su chien bi sing de kang cha si loida puthar ga chat ki bi da adu badu ko ko gam de adara sigi personal protective measures adu da laina sigi preventive measures adi kang lai traba anab lai traba adaga kano si liter ga di daru ido de even adu ga kang tane amna le su bi si anab si Leitragadi Bahi Pubi, Bahi Sigi Puri, Bashatu Leitragadi Narwe. Kuki National Front KNF founder President Oiramba Nelun Kipgena Pamlamboa Kalon Amadi Mahana Togi Kalamatabak Singi Pantung Yonaba Kuki Jati Oiba Kuki Len Semnaba KNF Neluna Angam Takto Hotnari Haina Franasaki Wangangloi KS Alshanna Indomenma Boda de Leba Lupasgi Camta Pomishinga Unabada Fongokre Man Haikibada KNF Linkat Kibadagi Nasi Fawada Organization Asi Faction Homri Tokpadagi Miyamgi Puning Samam Nava Bhab Tada Hele KNF N Asi Nona Linkat Organization Nate KNF Ki Wakalon Mapung Pana Chana Nanaba KNF N na Tongan ba Independence Body Ama Oina Kulai Pairaga Kem Tawani Haiki Naitum Taraga Independent Oina Lazaraga Layo Kerba Pune Lungi Manglan Mayamdo Achumba unthokna bagi nakta ekuna ngasi kutlaise paijaraga kanna struggle toriba ichini naw natraga lupsing dasu ekoina su haraujaba natraga thagatsaba phongdokchari aduga adugumlaba ideology chatnariba sangstan sing mayamado ekoina su nihanna balitana Achitpa wasakta loinana ekoina matam khoi kibikta matingsu pangjagani Tang kunga tariatagi kunga mapan phawba suti oiba amasung financial closing oiba maramna Imphal Electrical Division
number 1 gi makha da leiba electric consumers singi khudong sana bagi damakta kasampata leiba prepaid postpaid amasung incentive scheme center singa si akhnaba thoshil amagi makhada laliba tang kuntare ta ayuki pung tara dagi nubijung pung tara ni thoi phawba amadi laliba tang kunthra gi ayuk pung tara dagi nubijung pung tara ni thoi phawba thong hangani haina division gi executive engineer ibo chobuna thadruk pachero lamana khangalakli Manipur Police ke constable longna ba handak pangthokiba physical efficiency test ta saru yahodaba singi damakta April ge tang marida singi district mangagi amadi April ge tang tarukta tampa ke district mari gi oina physical efficiency test aroi boina pangthokani haina Manipur gi DGP na khangalakli Supreme Court ki directive matungina mioi homna saba commissioner Manipur gi fair encounter gi case taruk thijna na ba hearing chatabolution kre haina ngasi human right alert ki executive director Bablu Loitong Bomna permission da tamkre ngasi ISRA gi office ta evam gi muting yauna pangthok ki ba pau gi mephamda Bablu Loitong Bomna commissioner tu da chata ki ba proceeding sing permission da tamki imphal la lak torna hearing chatarba matungda makhatana New Delhi da Assam Rifles amasung defense ministry gi official sing pau ba hearing chata ki haina pau tamladuna Bablu na makhatana petitioner oriba ISRA na luchingduna point taragani tho yawba recommendation ama commission da submit tawki recommendation aduda Manipur da thokiba extrajudicial killing case lisingamaga chani henba amukta da thigat hanbada matam changada bamaramna mapal state singi mutingna saruk yaba SIT semduna ahanbada case kungamanga thigat hanba Manipur ki district mapanda leidiba district session court sing hena mapangal kakhan handuna Manipur da fact encounter thingna na bahona amadi AFSPA gi marumda security forcing ahen basaj chaliba si matam ga chunba mong da samdong na ba amadi lokthok na ba wafam sing yauki masida natana Bablu Loitong Bomna phongdok kibada commission gi hearing chatringai manungda numit khudingi oina defense amasung state government gi oiba statement sing loki tungda AFSPA gi matangda commissioner home amasung defense ministry gi mutingda kupna hangki home gi maketigi AFSPA gi matangda khanari habu wafam thamkibada commission gi maketigi Ziban Reddy commissioner AFSPA bu samdok naba sahite ki mamangda khan kharabasu hojik phawba kari khanaduna leiribanu habu wafam phawba thamki habu wafam su permission da tamki party ohumna Manipur government gi ne adegi central government gi defense ministry gi home ministry gi punna amadi petitioners gi tongan mo mot lawi adasu yam pukna apoi khanakri se AFSPA gi issue yam hazana khanakri kari gi no hojik phawba commissioner hai se 2004 da AFSPA gi matang da same people commission gi report se hojik phawba pedobogi noina Kanadri no, Ziban Reddy ki pochi kado Kanadri no ina tawbo da kanna kukhale ada defense ministry council na hai se koi pochi khanare the home ministry council mai ni mang hai se koi khanare pochi highest level da ji pochi khanare do khanaba pochi khanari na hai ba da commission na so mu yam kanna kai no chai tare chur ba usum khanari na sum leiba ya ba somna mi mayam sidingai da ina AFSPA gi issue yam prominently chongthore Sakarna kaithel phambi masel khanana basilabra haina Manipur kaithel nupi marupna thador pache role man khangalakli ima kaithel number 1 number 2 amade number 3 asi matam ga chanaba mong da Manipur sakana sarabasu ngasi phawba wato lanthokte loidri kaithel humasi gi lenung gi floor amadi atai floor asi kaithel hek sabadagi kana pham khangna hanganduna thamlakli sahi hum surak labasu sakarasina tumina lethokpa maramna kaithel phambi singi marakta choba irang ama thole sakarasina street vendor gi problem kharadang orabasu kon gani haiduna mathon long bay kaithel saraga sijinada duna thamlibasigi nungi oba wan thok karino hari street vendor singbu yokat pa oina lenungi floor amadi fast floor gi mapham sing niom ga loinena Popam pitokpana apabo oigani hari street vendor singbu tati tawoina tawriba asida sakana tumina laithokliba asi yangsinna ba mari lenabada wakat lagani masida thoroppa apafata daita Manipur sakana pugadabani haina kaithel nupi marupna hairi Chingaril na iba sa rengilarik aibu kham ganuni amamba haina mingthonba irabot bhavandang si phongkre larik phom gi thormadu da Dr. Jodha Santoshana Sam Progressive Writers Association gi president S Tomba Dr. Sarachandra Longjamba amadi Ipak Films gi president Chandra Thormapu Singh oidun saruyaki kasi phomlu larik asigi matang da Dr. Sarachandra Longjamba na larik masaktaki aibi sanahan bi chingaril na larik asi karamba wakhalon da irakibno haibadagi matang da miyam da khanganki
Mongsangay Konjeng Lekai, Singtam Lekai, Herangoi Thong, Kaisam Lekai, Lorimbam Lekai, Amadin Tiamsa Karongda, Hidak Managi Potong Singalona. You Ganza, Madi Draxing, Yon Bamadi Takpa, Matam Pumbigo and a Tingle, Hana, Kochem, Social Reformers, Tax Force, Tatrupachel, Kangalaki, Haribakasing a Simanunda, Hana, Kanagumasina, Nisa Saba, Madi, Yon Baleram Lavasu, Toknana Kangalaki. Numin Marini Sumna Satarakpa Festival of Contemporary Plays Ngasid MDU Hololution Kre. Barsakar Ministry of Culture Gimakada Manipur Ensemble in Sinduna Pangtokpa Festival Duda Tongan Tongan Theatre Group Marina Saruyaki Festival Solution Megatromda Theatre Miregi Chutipu Check Haba Drama Asyuki Pangtoki Festival Dugi Matangda Manipur Ensemble Director Katri Jugindrona Malam Goba Theatre Gi Ariada Manipur Theatre Su Saruyabangam Nanabamadi Changdam Namangam Namahan of the Festival Pangtokpani Festival Sina Lamdamasya Faba Artist Kia Putopangam Gani Haki. Police Commando na KCP MCG Miyoi Ama Sasat Avenue New Second Leva Dusina Fast Food Mamang di Fare Parba Miyoi Dudi Tangmang Haukip Sahini Futaret Apopali Kidraba Katko Say Haukip Kawi Sakul Police Station Gi Manung Chanba Ikau Mulam Biles the Gini Hari Hosina New Second Sasat Avenue the Levin Hari District Asimaki Espina Hadropacholomagi Matungina District Asigi Commando Timna Ngarang Nuntil Porom Pataleba ZEO John 2 Opiski Man Get Mayatagi Kasipigi Miu Mapare Parba Miu Adudi Morang Tem James Bond Singh Saikun Apokpa and Ibuhan Bising Porom Pat Katri Lekaidini Mangondi Kasipi MCG Tima Letter Amasupang Lehari District Asigi Commando Timamana PLG Kadar Ani Tuan Tuan from the Pakat Lehari Bakosing Adudi Mangbam Jibon Apokpa M Modu Singh Pasway Part 4 the Guinea Atopa Amaduna Sagol Sem Toy Singh Apokpa S Zadumani Sanjam Chirang Maning Lekai the Guinea Hosina Pasway Police Station Manung Chanba Kamaya Lekai the Guinea Harry Amurum da Ifal West Commando Team Amana KCP MCG Oina Siam Koba Kombi Awang Kuno the Mu Asik Sam Tong the Pare Hana SPG Gerol Amana Kangalagli Tobal SP Gimiyang Makada Mayai Kapani Sagi Mayok the Chatrak Drive Kimat Manung Chana Garangamasung Asi Tobal Jilagi Tongan Tuan Pump Sindagi for the Lika Sungnaba Kusukulai Sing Amadi Yungokaya Yauna Tobal Police Team Amadi XIG Music na Fakre Pagalawa Polop Sing Pomusiki Mamang the Putolo Matung Dangasi Excise Department Tobalgi Office Mamang the Maitadul Mahankre Chataki Drive Adugi Matang the Police Officer Singna Hanbalitan and Sagi Mayok the Tabak Chatagani Hana Pondoki Center for Advanced Studies in Life Sciences, Manipur University in Sinduna. Aerobiology for Sustainable Management of Plant, Animal, and Human Health Hyperstatement in Chumna Garangdagi Chatrakpa National Symposium Adunga Solution Cre. Manipur University Life Science Department Gi Conference Hold the Pangto Kivalushun Magi Thormaduda Professor Adi Gautam. Manipur University Professor M. Sam Kesur Yauna Marineba Miyukiana Saruyaki. Maite Meki Ahan Bathagi Chapong Pandamgi Jiribam Correspondent Office Amangarang Jiribam Babupra Junior High School the Hangdopagi Thorompang Tokre. Thoromaduda Pandam Editorial Board Amadi All Manipuri Recognized Private School Welfare Association Gimu Signa Saruyaki. Thoromaduga Saruk Ama Oina Board of Secondary Education Manipurna prescribed Toba Class 1 Dagi Tian Paubi Larik Satruk Rom Private School Amadi Mahiru Shunda Yantoki. Amso Tobal District Committee Hangdok Pagaluna, Mohammed Umar Sekpu President Amadi Safigur Rahmanbu, General Secretary Una Kalehari. Yaksang Sports Committee Lenana Kanaguma Sangstan, Amasung Club Kimu Sing na Kangladagi, Hayang Mas Kun Gataret Amasung Kunipan Ga Yupung Taret Taginung Tilpung Hom Pawa Medalo by Yagani Haina, Archaeology Department Gi Superintendent, Get Dinamanina Tatu Pacharum Kangalagli, Miyamgi Yanglaga Kanglagi Tong, Homak Hangani, Sangstan Kudingi Mioi Taradagi, Hena Chang Bayaroi. Sang matamda loudspeaker sizinaba yaroi chatok chasinda khudong chana bagidamakta changba masung thokpada lambigi oithangba makirumda chatkadabani hari teamkumai.com na kumai.com haiba website amanga sei Manipur Press Club ta launch tawkre thormaduda Manipur University Associate Professor Tezmani Sinam Associate Professor o Imomsa amadi MSME DI Infalge Assistant Director TN Singhasu Saruyaki Thormaduda Professor Tezmanina Prithibigi Honoliba Pibamasda Asuguma website Ashina Yamna Kanaba Piragani Haki.
Satkiba tang kungum doida bom pokai bagi thodokta Taramanga Suba Sam Rifles ani hatkiba thodokta Chennai haiduna Thobal Police Commando amadi Taramanga Suba Sam Rifles na Satkiba tang kungam mangagi ayuk pung tara makharum taba matamda yaripok malom mamang lekai dagi Maru ani yauba 9mm gi pistol ama Chinese hand grenade amadi plastic explosive kilogram samanga ga konana phai hariba lairong thel lamkhai dagi koijam gaurhari sahi yangkhai manga apok pa lekhidraba ibu bibu Pai haribasi miyoi asi PLA ga karigumba hiram amata da mari lenadi PLA da yauriba mahaki masanupa ga su sai taraga mangaro masi unaba natragana pau phawa phauno bale kidraba misakni haina RPF ki secretary publicity Robin Khumana thadro pachero hari makata na phongdro pada hariba ahla sida karigumba makhal amata gi thabak amadi lal gi kujukulai sinaki balai te hari yangnaba India gi mathakta PLA na acheng batanja logduna landa ba haibasi mahushani hari PLA na yangnaba Indian Security Force ki matakta landaba matamda miyambu asiana tuandana na ba honai hai hozik makata na sanabigi Paulo bisi sanabigi pauda All Manipur Polo Association Sinduna Mapal Kangjepung de Satarkiba Kunmapan Super State Polo Tournament Kibapu Kurai Polo Club en Oikre Yasi Sanakiba final match ta Kurai Polo Club en Chungkayun Polo Club Ebu Panjil Tara Tarukta Maitiba Piki Tournament Asigi Lotion Magi Thromda MLA Magibabu Masung Eke Rana IFS Saruyaki winner Werba Kurai Polo Club ta Lupalasing Contra runners up team da Lupalasing Kun Amasung Trophy Piki Howzai ngasi no mai wakiba ai ngasa gi pau pizari ICA lampet party ki phangba pau gi matungina ngasi gi khwaidi gi saba asi degree celsius kungani pan 10 mari waki khwaidi gi ingba degree celsius tara manga 10 hom waki nungshate yawbe sing mani gi chang sai ta chada marifra ga mari waki nungthil dana sada nipuma pan waki ngasi nongju gi chang tarahum doi 10 ahum millimeter waki maru ba pau amukan pizari Ana layang bada season na ba ambulance tarahum doi health minister na marilene basing da kushan na kre lalhulup ahongi kadani haiba mioi manga khulai ga loina BSF ta changjakre amadi Kurai Polo Club ena kunmapan Suba State Polo Tournament ki winner wekre ISTB ki paumiyeng tabiri basing mukana khurla